Ovo mi je prvo prvenstvo Hrvatske, nakon onoga što se dogodilo. Što se tiče današnjih borbi, prošao sam, eto, veoma lako sa svim protivnicima, mogu to tako reći. Pobjedio sam Luku Ivančića, Mitrovića iz Petrinje i u finalu Luku Malobabića, ali kao što je i trener Petrenka sam rekao, u nas su ciljevi neki drugi, znači moj cilj je olimpijska norma za ovu godinu i nadam se da ću to ostvariti već na prvom kvalifikacijskom turniru. Ne, ja i kolega, moj klupski Ivan Lizatović, ostajemo ovdje u Zagrebu. Doći će naime Kubanac, olimpijski pobjednik aktualni Luis Orta, koji je u mojoj kategoriji u 67 kila. On već ima normu, tako da on će doći ovdje i umjesto u Dansku mi ćemo napraviti poseban trening kamp sa njim ovdje u Zagrebu. Tako da Liza i ja ne idemo u Dansku. Pa koliko ja znam ne, trebala je biti ta Danska, u planu je bila Danska, ali eto, u dogovoru sa trenerom Petrenkom i Đokom odlučili smo to preskočiti i posvetiti se samo pripremama i skidanju kila za kvalifikacijski turnir koji je relativno brzo, dakle stvarno imao sam sada unazad 3 mjeseca sam imao 4 ili 5 turnira, više ne znam, tako da što se turnirske atmosfere, turnirske forme tiče, mislim da sam ok. Mislim da je sada puno bolja opcija kvalitetno se pripremiti i kvalitetno skinuti kile za kvalifikacije.